Бүгінгі видеода влог болады, потому что Кингсара мен Дамеля келеді екен. Привет, удачи. Көрдіңіз бе? Көресіз бе? YouTube басылады. Көрген әлі шықпады ғой әлі. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Бәріне сәлем. Сіздермен аударам Муслим. Бүгінгі видеода влог болады, потому что мен, как узнала, қазір ғана білдім, что Кингсара мен Дамеля уже таразда, то есть мартта келеді екен. И мен оны қатты көргім келіп тұр. Вот, хотя мен даже уақытты жоқ. Бірақ сағатым бар. Олар кеп үлгеріп түсіріп алсам екен. Вот, так что кеттік тез жиналып шығайық. Еще мен дайынмын. Сұлу болып шығамын. Қазір маған такси келатыр. Мен сразу барам, сағат уже 12-де нелеу кетті. Блин, прям көрсем екен, фото түсіп, хотя прям. И бұл шансты жібергім келмеді. Вот, так что кеттік. Пока что күтейік, такси келсін. Алға дейін мен тикток түсем. Давайте. Еще шашым бюро алып үлгердім, кстати. Шығып бара жатырмын. Кеттім.
that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop cut. It's when you didn't hit me on my phone. I saw you walking, so I pulled up beside you to see if you needed a ride home. Hadn't thought about the night before. The summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. Может быть, какие-то у вас есть волнующие вас вопросы, на которые вы хотели бы спросить у них направление какое-то, да? Какую-то мотивацию, то, пожалуйста, задавайте. У нас есть примерно немножко времени на это все. После этого мы можем пройти в две точки зала. Там в центре зала мы освободили для вас немножко пространства, где вы можете поснимать тиктоки, пофотаться, да? Там кому-то передать привет, ну и так далее. Все ваши вопросы, касательно фото, видео, можете там на той стороне, чтобы мы не мешали покупать там возле кассы. Договорились? Хорошо? Спасибо вам большое. Давайте начнем задавать вопрос. Как у вас дела? Хорошо, как у вас? From the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop cut. It's when you didn't hit me on my phone. I saw you walking, so I pulled up beside you to see if you needed a ride home. Hadn't thought about the night before. The summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Your everything. Sizin бәріңіз Даминя Кесара үшін келдіңіздер ма? И вот сразу. Привет, удачи. Көрдіңіздер? Көресіз бе? YouTube басылы. Көрген мәлі шықпады ғой әлі. Хорошо. Я чуть наоборот, я ухожу у себя на 3 дня, стабильно. Да. У меня были достаточно сильные такие моменты в жизни, которые я все еще не могу, не осмелилась все еще сказать о них. И, к сожалению, это все внутри меня сидит. И, возможно, именно поэтому, как бы, анда-санда, глубоко мотивация была. И люди мне об этом пишут, люди иногда пишут мне свои проблемы, то есть я стараюсь отвечать, потому что я знаю, каково это быть одной, когда у тебя очень сильная проблема. Да. И ты сидишь закрытый. И тогда я пришла к музыке в 14 лет, я была одна абсолютно, я
Кенге келдім. Прям Кингсара мен Дамиля көргеніме прям қуаныштым. Я помню, что ең бірінші фанда Кингсараның фанында фан жасады ғой, типа фан встреча. Вот сол кезде прям пранк жасап, бүкілін жасаған етін. И мен вообще ойламадым, таразда көрем. Бірақ сол кезде мен көргім келді Кингсараны. Серьезно, прям қатты көргім келді. И, блин, жаль, что мен Алматыда тұрмаймын дедім. Но все равно таразға келген кезде мен вообще шокта болдым. Вот. Сол үшін прям күшті екеуі әдемі болды. Шын өмірде прям инстаграмда қандай, шын өмірде тура сондай болып шықты. Прям отличие жоқ, прям сондай сөйлейді. Искренне прям. И подписаться етіп лайк басып кетсеңіздер, серьезно. Прям поддержка болады. Не да біріншіден. Екіншіден, енді бұл видео сіздерге ұнаса, обязательно лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, серьезно, поддержка болады. Не маған прям поддержка керек болып жүр. Сол, мен бұл влогты енді Кингсара мен Дамиля көріп отыр деген үміттемін енді. Потому что мен оларға айтқан едім, кездескен кезде көріңіздер, пожалуйста, мен түсіріп жатырмын влог сіздер үшін, пожалуйста деп. Олар я шықсын көреміз деген. Мен надеюсь, что көріп жатыр. Сіздерге көп рахмет, егер көріп жатсаңыздар. Прям күшті келдіңіздер, фотоға түсіп, прям бәрімен түсіп шықтыңыздар, серьезно. Мен ойлаған едім, мен түсе алмай қалсам не болады деп ойлаймын да. Все равно сіздер бәрімен түстіңіздер. Көп рахмет сіздердің солай келгендеріңізге, серьезно. Сол енді келесі видеода кездескенше сіздерге молдан өмір La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop top colors when you didn't hit me on my phone. I saw you walking, so I pulled up beside you to see if you needed a ride.